Díomh tásúla gom go bhfuil siú go maith agus fáilte rais chuig an rang Gearmánaise ar líne. Tá muid ag féchant ar engaging agus ba chóir go bhfuil sibh áirithe go luath inniu féchar seo chóir go bhfuil sibh denmh seo idir leithnig tar éis 8 agus 10 tar éis 9. So look, sin an bhéilear mar atá sé. Tá an fear Microsoft an sin agus bé an píosa ó YouTube atá mé denmh inis an sin. So má fecinn se bhéir engaging tá muid ag leanúnta ráid leis na papéir scrúdthe. Más clean sé. So béis bhíh féchant ar tile E sa papéir scrúdú sa scrúd papéir ó 2014. Tá muid dúirc ag denmh busca 2 agus busca 3 tuisc nach chuil mé géirí go méach an ómarcha le denmh agaibh. So an sin bé na ceistena ar an bhfuir Microsoft so rís man bhfuil an fuair mé goscailte ar an OneNote just breú ar an nasc, ní breú ar an nasc mar tá sé ar an bhéilear agus os chlói sé ar an browsálaí idirlíne atá gosa ar an ríomhre, ní má tá tú ar an iPad nó an phone trúcha sé suas mar seo. Ok, so fecinn sé go bhfuil a lá an ceisna an sin ach má fecinn sibh ar an léamhtuiscinnta dosach beidir go méid sin níos éasca. Tá go nábheadh sibh ag líne isteach na buscaí mar seo. Faoi alta 2 agus an sin faoi alta 3. Tá sin an rud atá le déanamh agaibh alta 2 an seo, an 1 busca, an 2 busca, an 3 busca, an 4 busca agus an 5 busca, agus an sin an rud céine le alta 3 an sin, agus chuir mé anam an alt an sin, so SOS Flamingo agus The English Detective. So siad san na altana atá le léamh agaibh níl muid ag denmh ibre a 4 inniu mar tógtha sin amar amar agus roci sibh harama ag denmh sin. So tá muid ag lorgan is anam an cluiche, so caiith tú an anam seo a aistriú go gaeilge le alta 2 agus alta 3. An 6 cluiche, so cén 6 cluiche é catá an pointeide, so an sin an drám an níorann sé dóibh, so cé atá an cluiche sin díortha air. Aim an cluiche, so cadatá an aimde, cadatá le déanamh agat, agus cófhartna an cluiche na airí atá ag tasla cné dhéanamh. So má feicean muid ar uimhir 2 an seo. Is féidir le inis uimhir 2 agus uimhir 3 á léamh is éonar, agus má tá tú in ann é sin dhéanamh gan feiceantar an fís an seo leanará, má tá cabhar de jet ort tá raiscúm agus be méid dul 3 2 agus 3 inis. So uimhir 2 SOS Flamingos. Ein 3D-Aktionsspiel für die ganze Familie. Okay, so kein size cluiche? Well, it's a Aktionsspiel. So cluiche le Aktion. So caituation a chuirsíos an sin. As gaeilge darnói. Für die ganze Familie. An dramaníonn sé it's done. Ganze Familie. So an Familie ganze sin umlan. So an rud seo in umlan. Now, a rís ná dermot kann muid a méid imror. So 2 bis 8 Spieler, so Spieler sin an focail imror, im Alter 5 bis 99. So, wie alt bist du? Ich bin 13 Jahre alt, so im Alter, so bin ich alt, von 5 bis 99 Jahren. Helfen den Flamingos. So, helfen. Cuid tú leisna Flamingos. Denn gefährliche Krokodile wollen sie fressen. Okay, so Krokodile, das ist ein von Vogel Krokodile, das ist Rokas leis an Perle, das ist Roeska. Gefährlichen Vogel beige nua div. Tagan sé sus an ortest, agus beige erver ortest, cos tá vor Rollenspiele fecki gom hanafin. So gefährlich ist Vogel távacht, okay, Kilian sé don Sherrock. Das ist gefährlich. So, den sin mar tá krokodile gefährlich ag éirí bhhaithló bhallan iad sie fressen. Agus ná den dermid fressen sin as an bríthar essen sin ithe agus fressen sin anmhí ag ithe rud aigen. So bhhaithló iad á ithe. Die Spieler werfen Ringe, den langen Hals der Flamingos zu gewinnen. So die Spieler arís, so sin an focail céine na himror, werfen. Na werfen sin an bríthar ó heh cathaf, so caitheann siad.
So caitheann siad ringe, caitheann siad fánaí, dem langen Hals. Now, sin die ecke, timpel an cúnaí, so sin timpel. Timpel na scórnach muinel, na muinel fada don Flamingos, zu gewinnen, le buchend. Es gibt 8 Flamingos, 2 Krokodile, 4 Boote und 48 Ringe. So es féidir live na focail sin Ibermach Boote sin just is Carabrega cilíonn sé bád. Brona scórnach tíre agam ag leabhart ar an tríú fís an daniu. So Boote sin bád und 48 Ringe. So is féidir live na freigraí sin a scríbeisteach go héascanis. Now, the English detective. So ní sin béarla an uair seo, tá sin sasanach. So the English detective. So sin an Bl3 sasanacha. Ein spannendes Detektivspiel. So kein Ceist. Clear, it's a spannendes Detektivspiel. So spannend sin spriel. So das ist spannend. Das ist spriel nu symbol. Das ist symbol tushkawil sin spriel. Sin an Ceist rud atá férde. Detektivspiel sin éisce. So 2 bis 5 Spieler. Okay, so ein Dram. 2 bis 5 Spieler im Alter von 6 bis 10 Jahren können mitspielen. So können schon Abelte mitspielen immer gleich. So von Alter 6 bis 10. So das Fähigkeit eine Eske. Du musst den verrückten Professor Mad finden. Right, now tan verrückten ist doch synonym. Verrückt schon Krackalte. Finden sin aimsú. So caithfidh tú an talamh mad atá crackáilte á lurg. Und seine Chaos-Aktionen stoppen. Agus acuid gníomhaíochtaí don séireach crackáilte. Much chaos actually, folklore. Chaos. Sin focail simú. Cuirtúthal. Ooh, yeah. Cíorthúchail. 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 Nach go sin ísach. Cíorthúchail. No, ní muid déanamh sin. Cíorthúchail. Yeah, cíorthúchail. So an sin na gníomhaíochtaí cíorthúchail a stoppa. Bei diesem Spiel lernst du auch Englisch. Leis an cluiche seo fálamíonn tú béarla freisin. In der Box sind 10 Spieltafeln. So Spieltafeln. Sin ein Tafel sin an chlór. So you know an chlórbán sa seomra range. Sin an tafel. So find tú de chlór immertha. Chlór den Spiel. 6 Vokabelkarten. So karti le folklore orhu. 16 Goldmedaillen. So Goldmedaillen sin baun ohr. Und ein Stift mit Audiodatei. Agus peann le data le clúisdata. Nu data le clúisdal. Okay, so is féidir live is dul cuig an bhírim agus an sin boom lína isteach na fragrí agus an sin nar tá sibh críoch nathe brú send me an email receipt agus submit agus sin